bibi nti no nso no eya wusu pa da bia no me kasa kyerɛ wo sɛ uhu sɛ mani abre pa enna me kasa bɔkɔ ada mani abre pa no enna ya na me kasa da fom bɔkɔ enne me bɛka kyerɛ wo sɛ this is the end of your cry esu bi a wusu bia no abra wo hwɛ me na wo te me nkan de enne a wo hwɛ me no na wo sɛ tie me no esu na ba wieye minima de a abrante bi esu hu anadwo ana minima de a ababa wa bi su hu anadwo but ye wo kakra bi a metimi abobɔ so a me ye sure sɛ wo a wo hwɛ me wo hu nkomo na medi no ebre bi na wo soro wa brabom but bibi nti ene bi kura wo sere na wadi wo na me ne wo di nkomo yi awade no wo de wo ko bi na ade bi ebeti bayira homa mu a ama bayira mo kese wanuru ba bia ene hwie guye eno nti society no mu krampo no ya tagew yede bibi atale wo ho se oh sister na okọ awade na wade ko guye no bra na o ware ye 2 months pe on na yire ntemote ye no nti besine ahyawo so adane usu adane wo yawo wona meni wo di nkomo anopa yi ye obi o ha sisi ya wo hwɛ me nyankopɔn ne wo dance ni se enne kura de wo bedi kura no wonnim je wo ne wo ma bedi kura mpo no wonnim wona meni wo kasa anopa yi yade ka obi atompam yade enti enipa sebe wo bua wo mpo afiri wo nkyɛn baby a wabra bona akoduru no akoduru sɛ wankasa wutimi hu sɛ kasa ye frɛ no sɛ mapem kasa sese wo ka wona mene wo kasa no payo me say today is the end of your cry awo sɛ wo kɔhwɛ sɛ de obi si su anadwo sɛ de obi tini suo ma ne sumu ya fa anadwo a ebe buru wadwen ne wonti ase so anopa mi be hye wo nkran sɛ esu na wusu wɔ kokoa mu no enne wusu na bawiye hwɛ obi a lose na dwuma for 4 good years nie wa ye de obetimi biada adwuma no onya bi hwɛ wo ye bema katachi me ne wo kasa yi wo yira ankwa ma unidi edu time bia wo ye bema sɛ wo hwɛ sɛ de na utimi koba na sɛ de na wo si hwɛ fie na enye wo intention say even nkra ne school fees bi mu kra ne ade ho ka se sie even efia wutim kra no light bill kra wontimi ntua na nkampese wo dan ka kra so ye no watimi atua ye obi o ho na wo high flat asetena na kwakodu level bi se enei abafoma to the extent say wo no ma be 5 ena moda single room mu empo ehono kura sesi ampo na modam no wo dan ka bosumi aso enra na jo da ye no ho tese wo twamfoni ni bu nkompon kaka wani ha kamafo bia ni babia wo na mene wo kasa no pai me say this is the end of your cry unyami bia wa bone mpaye bi be kasa ma wa no pai what dia adro na nkasa no ho wabamu abu to the highest level to wase eye wunti na no pai me baaye esu bia wusu bia no awurade be mo agyae sun or say weeping may endure in the night but the joy of the Lord cometh in the morning osumbe banajo de babe dra no pano na yesede nko a hey the remembrance of God brings the acceptance of humanity. Midofo se onyame kai wo ho. Omanipa agye wotum.
May the Lord remember you this morning for you to be accepted in the community and the society. It should be a wusuno. And Opemebekatra will say, this is the end of your cry. Hey, this is the end of your sorrows. This is the end of your pain. This is the end of your trauma. Mrs. Abi su. And you say nanka upe wa brabo but abanisa. And Opemesa be Kenya will say, the job will talk from no kind no. The tone Joseph. Senka won't kwa yakwa. What me in free prison? Am I better than a prime minister? No. Hey, Sapapa na me come for number one or pay say. Also, in country will say, this is the end of your cry. Our dear kakra woko ye kugu ye nintino. And somewhere dear brewo, ye will be more crampa what dear gu yenti. O ma me ya sorry penny or ya suffer penny, o papa ya software, and untikwa what disown you. But one casa was shed to be an old woman and cocoon. O kakai would trimwa, and your fault, but I told would do yaw. A radism in country on up said, this is the end of your cry. Hey, a branch be dad dawo, I'm a nay, one will backum you know me and son. With jealousy baby basa and no usu wana jo on yankopa said, this is the end of your cry. What drew to be a beer? Dear Druno say anopa bi kura one timing can. Why what drink say opesa was sang why what drink so opesa will numa drowu me woo na sa but you woo and sign what it and quadebia audio ma bawi ase no omoda so hia ho. Hey, a come mini will be to the level, say, oh, democrat won't mean that because bank for down. Me don't for men yo bonnet. Now, I no pay a radisson mechanic said, this is the end of your cry. One pan and a dear. It drew me a won't mean for chancing, and I said, a consequence sequel portus on one way. I'm a wabema boo, I'm a waboto. And I'll pay this is the end of your cry. What it? Share 6th of December. Or would I be a friend of ex-president Mahama? Those days, no, you're ex-president of the state. 7th December, Kosi bear knife honomo, and you're a friend of president-elect. Now, every 7th. Sorry, if in 9th, ABC, the 6th of January, still no a president-elect. 7th, no, a 6th, no, and I said, I did change 7th, still no a president-elect. But of free fee ko Independence Square, hono, all kono, coat of arms, no, ne be Monica name. But of free Independence Square, eba besia ko be o free buy, no, na coat of arms, ne be Monica name. I didn't phone in a me catch the way. Onyankopon na ye ni dano so no. What the mirror ne nana ye na de. Or said dako ye ni mfiapem na mfiapem so ye ne dako. Debi be yo be da. This minute ya me ne wo kasa say wo hweme. If you are hearing the sound of my voice there, I am declaring to you as the oracle of God, sir. This minute is your minute. Ebre we ye wo bre. Enti enkoya wo bone. Mene wo kasa yada obia bompa ya ma ho anu yie ba o but don't ni munti no okoka na no aduro ama me wra ho sister awade na wo se yemma no busumi be ma bi a study wa wo beba wani mu but wo se wo wra ho wa ba nwa bu you want to end it all, don't end it. Me gidi so be receive message na me dey ba. I can see that somebody is receiving the message. Medofo, and pay otumfo nyankopon say me kan say this is the end of your cry. Hey, you will be more sikapa even ye twa sika 100 cities 200 cities no. E bi krant me show botom saa o. E uti we 1000 kran show botom da. 1000 be show botom just say asoma o. Wona make us say this is the end of that cry. Enu time bia
wa owura timi ho ase na ye de wiase no kra na ye beja obi ana anopai wo na me ne wo kasa say this is the end of your cry obi akwa wade awom ma hwede nkumafo de ye ababa wo bi wa wade ase ema wutimi sum afa kura de yetimi presente oba e de nema wukunu say yenyi wunsi baabi nanka one sa ababa wane mobra anopai me be ka kire wo say this is the end of that cry menim sum bi a usu anopai a nyame nam so ema wu chinchin wa fidie wa beteme nka wani aba wo ho so say asema branch yi kan masempa na oka no frem na yeni nkomo sima bedu die pantina anopai ama wo supa wotimi nkanti wo ratete ma yeni nkomo 0551931931 0548931931 me pese oba homa no so na yedi nkomo and then come on with the bread and say this is the end of your cry. Zero 0551931931 0548931931 and somebody be walk around wo ha on mama so but utie me ye pa e won komo na me di no frem na ye ni nkomo. This is the end of your cry. Hello midofo benie. Acho Queenie. Mami akuya o kasa free hin. Me kasa free Kenya ase abu. Mami ntie wa no pay. Acho na pay bi e ma me sto ho pan se. Acho bi a so bi a system family. Mo for dia mebo. Mo pa bo. E mo fast. Ni na minister nkosi ada. Na me ti hoyi me ni obi a be me bi. Acho se. Bacho mi tie o mame. Say Dina who make a couple of years, and many bella be a Macasibia, and will be ho on a shower. And say another no suit to me, and I bus. I see me, Papa, and I'm to Susanna, the actor. Oh. Mami, what's your name? It's a Enti, o how ne say when you fear Diasa. Winnie Bema Bia or Brabum. It's a try. Wow. A how power. Hamid Papa. Usuho. Mebato, Aya Usuho. Usuho, and I gave promise to one is at the actually. O first time I will show me, and I will tell me. It takes you, the meet you to you. Utie me one. Anope, this is the end of your cry, what? Amen. As soon to a chat. Yeah, the production line be yeah, but production line be. But what they are so be free. Why? Okay. Mami sankwa homana so. Hello. Okay. Hello. Hello. Good morning. Pacho peja one kakra ma me why? Macho odi ni baby a wo kasa free anopai. Your friend saying okay, adusa peja one kakra ma me na one wo fom pa. Okay, say the air kakra. Mami ntie wa no pai. Oh, I'm saying I do say tin who afidie no. Hello. Hello, mpacho dini baby a wo kasa free. Me kasa free makran so ye free me Inusa. Inusa mami ntie wa no pai. Me na oba bi tonight. Amebe na oba ko. De me hu ya na so oba ka kire me say o di me na mentina bi wo di abetu vi ani mo.
ashimi to boa ma boa no me boa no papa man na boa ko nyina nanso te fi no fa me nyesi efise ayemi ya kina shemu te fi me dio me ni oba dia o wadra bo mu tie ana yo ayemi te me ya dia me se kamin ko bunu dia so ya me so munti ya me surunti ma jai dia ma kana me bomba ya sai ete oba mi ni oba dia o wadra bo mu tie trimpe mi nya oba me te pa ndi ko anaju mi da me kimi na me gwene sa ya usu anadwo wo ho nya agoro enro anadwo usu kakra o sei enro anadwo usu kakra na mi sui pa nya kakra anaju gwene Openi fra wa frame ni medin komo wa fidie so yi. This is the end of your cry, was it? Amen. Nya oba pa ni na tena Me ba cho won fie ni ye be say. o sei Won fie ni ye be say. no 38 years 38 oh. ah Mate afi asujafo no e wo se me create mo platform no na me tu sade we one. Amen. Papa Ha osun bia to atwa wate. mate Jaisun ensu biem. Why? mate Nyankopon shira no fam fra adom nkwa adom. This is the end of your cry. Hello? Hello. Yes sir. Good morning. Udini baby a okasa free. Okay, sapo ma minti opeja one kakra ma me why? Mhm. Na me ya asiri ma se me te plot on. Ena eh so ya no. O ete me chi no. O mo ye enye ba pasta. Oh, Me te mo me te kwa ni. Ni na to ko fa sama ni se o mi ya to. Mo e o tá apenas segunda você na monotonia ele não deve botar because Kafra, me pacho esun bi a usu no anopa me be catch us that this is the end of your cry, wati. Ade ma asam no ye ma reho ne se omo kan wi anom de atato se misu saa o de saa etwato ana se pa twato ne se eye massive and excessive. Hello me pacho udini baby a okasa free Ifremeji oreje okasa free hin papa free okasa free hin dunya donyina pacha dunya mami ntie wa no pay me dofo ya no pe me dam pam kra na ma hwe wa dukwani akaminsem na eka from hero to zero media ya enyemanye oh eka ise cha kabi amikuti ho adin twen zero night man enyemanye obai na koba tere okano oba so koba be ma wo ye juma se ni obi be ase ne kwa menna Obani, this is the end of your cry, wati. Amen. Unyami bi a wa bone mpaye no anopai wa kai wodada. Amen. One day, obe frame e di adanse a kire me. Jai su no wati. Awurade ne oboafo. Ondo de osi na sem na meka no. Anopai me raho. Hwe empeja ni ye yo ho.
se udi untohuro bi na unya bia eno de ka na ekura de nka eno de uni asemo ba se wo be peja adu baabi na wasa hwe ase no eno na wanhwe ya wo be ku ho no se pa se de yesi peja wo se de yesi hoahoa wo na bedru brebi obi afiri ncheko utu ani ehunu no bia na brabode wo be hwe fom sa no ena fom. Hello midofo beni. Mame. Good morning, Pacho. Peja one kakra mame. Oh. Ah. Mame Jaisun wate. Jaisun. Me ba wo kasa free hin. Asante Mampong. Ah. Enemehu. Ah, Udino L kan udin ho ho. L bi di udin anim kan ho. Mr. Pemi production line ni bi na frame why? Jaisun. Oh, I'm a big fan pa of Facebook. Oh. Lady Neswama, I come pa. Hello? Hello? Yes, sir. Pacho, dini baby a okasa free. Pacho me didi Mohammed. Okasa free ebi jamba. Kwame mami ntie wa no pay. Pacho wakumasi mita mane me yero. Maka wasema no pay. Ah. Asembe Kwame. Say first, we want to be a one okoba. Okoba with the back, no more for afwa. Na ende. The chiro was our almost a lot of program that you would there. Eya na udi ho yawo wo ho. Pacho say. Ya na udi ho yawo. Yeah, because that's a bushing for a big grand man. I deal with just run a papa, with them time I do on some wrong. But ene ye ebi ni unzami enchia kura bo. Chapter woman, matter. Kwame ya na usu ana. The kind I am here. Oh. Anope me be catch you say this is the end of your cry, wati. Pacho Mati. Nyame nka ho pa. Erana samye me mombo. Wase me di be ma chi amana kusku. Oba beka so wadi be ma chi no ayi investment o. Wadi ni dwetira boa no because onim se be ma nya ba bi si a ono so nya ba bi asi. Wadi na si. Hello? Hello? But udini ba bi a okasa free. From Francis, and I think that's a Okasa free hen. Kwasi konfo. Eno na wahifa. E Eastern region no. Suhum side ho. Okay. Mami nti o papa. The Ukraine, and your man are uncle. Oh. I imagine the government to mean that. Oh. You didn't say
want to say I'm going to share me Anope me be catch us. This is the end of that cry. Okay. Amen. So what tie me kwa. How na to atwa. Amen. Erade mfa mfra domu nkwa domu. Amen. Mame, udini baby a ukasa free. Hello. Hello, but udini baby a ukasa free. But you make us free. I gonna jamas. Mami ntie udi design. But you make the fear. Akwa mami ntie wa no pai. But you mean to me buy a real suit since 2011. A real estate. Mhm. And it's a man show me chopper. Mm. And so car me the best was on. Right thing. Since 2020 the farm in admission. And so this time I did a question. I am not acting. 2021. Like a woman, someone can make or make me a boy. Medical so many more, Obia and Cash, Obetaming, Obetaming. And now one can make a minimum, dear chair or Mocrampono or Mumpo. Etinia Quasso, and now Moya. Except that. Miss Nancy sister to say anything I'm to say my brother. Mau you that means wa my business. Except that me yana me worry to me say. Make me ask what and I made it to me in a war for my master. But if you have been a bomb fire and I say, my brother myself. Oh. And so. Yes, I feel my SOMPA about the same kind of person. A day in a book for me. You tell program either. And then one of them who are my mother sent me Bob on one passer. Now me see me TV and they so home. Then Katie and Jenny and I said, yeah, program to body. And I'm the new programmer, Martina here. As I am coming down in a bed. And I'm saying it's your program. I'm saying it's real. Mommy, this is the end of your cry, okay? Amen. I don't know how the Lord is going to do it, but when yami be our born empire, yes, and make country one of say, o sooner to a chat. Amen. Yamin count hopa. And I'll pay o two for Yankopa, so mammy said, make country say. This is the end of your crime. I mean, if I for bear me, no pebi. Now, doctor said to do atenasi with ya, and they did the secret of life, and all. Hebebrel. Me who said, Doctor, I ding. Hello? Amen. Right. Morning. Good morning, Bacho Udini baby Aukase free. But everyone in the Casafri back to North Town. Hello. Roland in ye. I mean, you, Minister. Papa mete on catch. It would have been a line and to Mundia. Say, Quasia that ye, a hand will be at you. No be answer who. Mammy, Minister. Minister. Papa. I dear about who am I? Obi a odi ohun be fi wo se obeye ade a itini bia wo bre. Yeah. Enu ti na Bible ka se e okwanyi no e okonyanya ne ka ekwantetere. Omo mfa ekwanyanya so omo yakitwa bi na so bre ne ha wo na wu. Because I said me am abrabo na me dey afato. The class ma be pe di enti kra me di enti no. Amabuska platform e open. Oh. Compare the market. I did get from the friend, no crime country. And to say, oh, we have to wait now to get the eternal, but fast and anyhow. No correct. But for my near moon. Now, for my part, but to make me so something I then I am honestly. The
nipa da se no mu se we pie bo ne no so be ye for us you say e die na be ye asira kan ya me say onu a wa fan so fe mu onu say me fe mu no o share de bia ye de ye ne to ti me catch you bian to say okunu ye de se na da fa na ne to ame on no de nyamoda I say it on fast way no Opani Roland yes enya wo nanka wukọ ka wanu aduru asenka wukoku ho no me ne wo hyenkofo nkran medofo nyamishira why just ọ̀hánú yẹ da so wọ́n na fún yàmí asẹ́m ti yẹ bẹ́ di nkunim. Amen. Medofo ma fa obi o nanka me de Papa Roland asem we twatia. This a man no wo hwe ye. The other time ne di nkomo about sujadie. Sujadie nti no person ye ne ho bone. Na sedanka nyame se o hwe ye no ofre ye. Na da no o kasa ye no esu a owura be su afidie so no na nye su ketewa. Enti minim de da so. Minim de how. Kevin fa production line to so. You be ho na opese wo frame me pa. Ba wantimi wo frame na amma. Ene mi ni nkomo wo line we so. Se de metim framam wo frame a mintimi mfa. But me na mpese me fa wo call nti no. Frame. Ana say send the audio breme e wo WhatsApp. Ebi mo ha WhatsApp no. We are no about high. And more high. Would ye send the audio breme? Minister, IBJ, me how near. Obi o how no, and yes spiritual. Uya say, Obi no be dinkomo within be 5 minutes. O solution no. Say unya. Ye mu bi me anywa kasa be 5 minutes a ka unsu biem. Yes, we send ni pana na me ne o kasa no. Fanambe 0541 126 626 0541 126 626. Ese will be frame me pa chow. Mo ampasa mo frame no ebo be 3 o'clock dia. O frame a metimi no wadi nkomo. Awia 3 o'clock. But say there, Mr. We audio breme e wo WhatsApp. Die how bia no enemi ni hu nkomo na yen kasa. Ma memfa ofrefo twato ma peke na che. Hello mpacho udin ba bia kasa free. Pacho, good morning. Good morning, Medofo. Pacho, we didn't know this because he was father of mine. Wasa da mine. Okay, maminti o mame. It is. Actually, that my friend, you should have. Nah. When you diablo so no pay. I said, what you na would name me out. By my class, how about letting him know that the 5 months. The English have Prima for pay. Prima Verman. Then you only said, within a week, I'm at 20 years, and then I need to work for 5 years. Up none of my say in Sakola, the name of the say, run the person, some alcohol speaking. The man, as something, you are not, you are not, oh, and yeah, it's not to watch in your mommy, and now what tea and came home. This is the end of your cry, what? Who soon be a woosuno? A ready baby, quite be a mawa, soon be what? Yamin count one of pay. Ah, I pay my Sanchia, Vibrant headquarters for. I Mr. Cookage Yawa, the two SOMPA no panese no must say be my first speakers in it will be a old tremor. Almost sunny MTN
ase hɔ no bɛfa tokrom hɔ no a yɛtɔn ɛboɔ ɛne kukuo nom ne saa adeɛ no opposite zoo hɔ no tokrom hɔ no wɔn mo fa hɔ nyinaa no wɔn de TV na fa speakers mu a krɔfo tia na etie na hɔ Isco wɔ hɔ Oscar nso wɔ hɔ sana Isaac ɛwɔ hɔ ɛna Pepe nso ɛwɔ hɔ anɔpɛ wɔhwɛ sɛ de metiri ho ayɛ fɛ ya na wɔtwe bia mama shape na ba Pepe ne ai omo ye guy ba ai Isco Oscar Isaac and Pepe right enti barbering headquarters for Nyankopon Isramo na onyemo kese wo Kumasi KJT awon mo Dr. Setadu atena se doc me mo akwa ba no pay obo ade daroma me ho ye pa bibia e boko de Kristo adom bibia boko na enen so nkomodie wo fia ha nkomodie wo ho pa kese Arabia or sending me message say Arabia or sending me message last week say memfa ma wawade ono na frame me won frame mu ana wo su okay no dey house Idrisu Frey Minister me wunim se me Idrisu Frey no say meeting akoso ofia na say mo de me Idrisu awale yes me su me pay Idrisu say lende asema makakra sunya mi say ababu mi o wunim se sunya mi zaya wo ho wo de me come Idrisu wo de me Idrisu say wunim pay Idrisu ya do come me ya frame ya wotutu Idrisu enye right ene no ko pa ene no ko anopay mami nko otu asekan Rabank PLC wo ho Kelvin a picture bi da ayi ne so abranche bi a wabo tie bi no aha we ye mi ankasa mi nua Eric Ofori owo otu asekan Rabank PLC na ene eye ni 15th year audi eko otu asekan ko ye adwuma yes on the year head of microfinance ewo otu asekan Rabank PLC otu asekan Rabank PLC akwasi ene me ma otrim kwa wate ai mi twa 15 years ewo otu asekan na nyame okonkro na ade ne sabe kan me se krachi me try otu asekan 15 years me 15th year no kra no em se ne wo senka me resign say June or say July November na was say me kwaji me 15th year award batment me ankwa kwaji me da ho na nsabe bo me say fadwuma no to na me kire ba bi akọ eni a me mete ye no eni say me de te hey eni say me de te hey the reason why me de free otu askan and American ni enti akwasi ene me ma otrim kwa we minua time ani e wa santema mpon me ne nyina na tifie baako ne dan ne emi so me dan ne na akwasi anya 15 years ewo otu askan Rabank PLC na abra me bo akwasi abaso na me da owura Prosper Richard Asiedu ase papa yi ono na de me ko otu askan ono na de akwasi nso eba otu askan Mr. Prosper Richard Asiedu baby a wo bia no papa Nyankopon entone bo ase no nshira akwasi Mr. Obabi a party ni be kosu bia na mame nya we na location ho no memra anopen so mi angasa me manager nana amanfi hine kire me ono so ehwe o live no so awasi ma otrim kwa anopen na de sede wasi agirigire mu TV ne so no enya asem ketwa yeah sim to the obwa o bank for the any sim to the obwa doc misamo akwa ba bi na je so and then come you fear how can see if you are meje lady in number no yeah I was that Sunday message brem say I was last week ni edin komo bi and I must say me ma be obstacle ama safo kan tanka mo na ray dey be okachem say wo pema wade ase jollof adipa ray minim say o sa ha no One Afro, Idrisu. How happy were you? na Idrisu I can't get what Sunya no say. Pass him. Hey, Sunya mi say aso ye madam for pow.
Awo, what if the castle so now? That's a wrong expectation. That's a interest. I want to ono ane me dofo ene krampo o messages be grab me phone so nti wo de ye wi ana mahwe nese adwuma ya me yema wana pan wani to ho na me hwe wo mo bi kura na me nya bi na aha ofa adwuma ya nese me yema awoya na waye no ho se ne ni adwuma appreciate ya mo ye mo bisa me de me pe enipa bi a wuti wi ase a woni de wo pe no na wonye nipa wo aha eye den ya de wo pe ni bi bebam ebi wom me wode me pe ye won kofo bi wode wato de ye pe de ye pe no ene ye ne ene ye ne unse de bia me kasa me say to de bia ya na nye ni nyina ni sika obra bi kan asem bi wo say awonye sika ho asem ne ye kan na e na me kan asem bi say sometimes the women we want no omo wisdom any omo nim de no bibia no is in the body of somebody else nanka opo baby pa ni nyansa na wope no eni eto bi ne nufo bi mu a wope eni saa nipa ne mu enti he wo ba ya anka ne tum odu ne nufo mu odu apɛ no nyansa bi anso ne temi enti edu tan bi a de me pɛ de mpɛ no gese wo kofa na wo nso ye ho adwuma minister mpacho to da bi so aya na nkwara ya de yekowale ya na ya dwen kwala na ho kakra sa fa ne saa bi anye wo ho me se ye nwene kwala na ye be wo kakra wo enye se saa ntina saa no saa na je se akora bi kura ho bo kon ho bi kura anye no ye nwene kwala na ho kakra de King George ka se ese o pese ukunu ba bu se me husband here my sweet baby ye nwene kwala na ho kakra doctor they said they were you know ye de nyame ase doctor you know doc mami ntie na me dia otutu achi am nye secret of life no am say do time bia na de bia serious because pressure na our system no I know you midofo ye na ye ne mo kasa no ye nso ye wo ha o se mi bia me house wa kire wo a ka obesu ama me nanso ebia nyame ama ye mu ahoden ene yetimi ne wo de kasa yi ti menye wo ho bone doc mami ntie wo no pay yo eti ewura no won frɛ wo ho on frame right on say etoda nkranhye ni niam bi a de be manipa na etimi eboa no yeah ana afin so no wo pekunu wo peyere watena ba bia ba 7 years o say o say environment no on ebi kura ye ka say wo kura kumam obia nim say wo ye say wo nya obia nim say de otie ehwa so na fa say wotena ma obi be ware ho emwa ebi mu krampo de asɔre ba ko wo mu no emu ano pese wo nya ware enya yiri wo mu sisa environment kakra o se same a etimi boa ma otimi konya me wo message bi a me ye wo asɔre bi me tuni din say watena fa ko ache that message me producers ma me kwaya one day me be di hu nkomo wa okay a very very powerful message watena fa ko ache if your environment cannot change your environment. And even if your church cannot change you, change your church. If your church cannot change you, change your church. Doc Yongo. Yo, and then you call Tuesday so. Okay. Last week you can Monday for the. Dodo na efrese Monday the no omo entimi enti. But and you be call Tuesday nti you call ewia ansa na yasa afaso bim. Right. Nti Tuesday for no omo hours bia eboa wo mo se okope emoa okope bibia insetimika empo empire krampo no nye time bia na ye bo empire otoda ese ba rechre se eye Daniel da bia na obo empire emprensa owoni prayer time a ode bo empire nti se yehunu we nu nyina etimi eboa nti Tuesday for no edru Sunday a Tuesday anopa
Tuesday ni Sunday anopa. Okay. Anopa 6. Lucky hour. The bompaye. What the bompaye ekwai ebie. What the kopem wa ebie. Until ye Tuesday born. So ye abna anase kwabna. Sunday bi anopa 6. Watam. I on the bompaye. Or now the pebby be here ekoye ma wo. Right. Awia 1 o'clock. Ana anwumre 8. Say Sunday ni firo Monday. Okay. Tuesday born Monday nso so no. Ahomache 3. Watam. Anopa 10. Ana anwumre 5. Doc, ebia na afe na obi ehwe wo ho. Ye wo bebre a obi okra ne ya na ohwe. Enkomo a ye di ne ye se enanum a ye de wo ye nyina no. Eda bi ye de wo no, ye wo particular hour bi a wo pe bibi ana wo tu anamo bi a wo yusu saa hour na ebeboa. Eno ho nkomo na ye die. Sa pepepe. Aha, ti se bi a afe no wa join ye ne a. Last week ye last 2 weeks ye Sunday for there. And last week ye Monday and nay Tuesday for there. This a nay and na bia o hwe ne a menira enkomo a ye di no no. And ne brother for there na ye. Se bibi chire wadwen na won tiase a doctor said to do numbers and a good screen so no. E bia o ye Sunday nom ne sa ne ma we nyina na opusu doc no homa na nyame de sa ne ma na dom no. Obeboa 0276 070704 0276 070704 and I said 0557 285077 0557 285077. Doc, borom ni. Right. Enti yako Tuesday so na Tuesday born for no Tuesday no. Yeah. Anopa 7. Awia 2 ana anwumre 9 anasa na adwo 9. Okay. Omotam. Omotimi di djuma. Di djuma ekoye ma wom. Wow. Say yakono Wednesday muso so a. Tuesday born for no ahomachen 4. Anopa 11. Anwumre 6. Omotam. Thursday so no Tuesday born Thursday so no anopa 8. Awia 3 anadwo 10. So na Friday so no Tuesday born ni bia Friday eso a ahomachen 5. 12 o'clock awia ana anwumre 7. Wow. And so your time. Saturday so Tuesday ni edru Saturday a anopa 9. Awia 4 o'clock anadwo 11. Into any hours here eboa Tuesday born. Tuesday born. Omufura ebeboa wo mo. Wenye abosonsem, wenye nsumansem nature. Saa no nyame aye no. Se ugidi o, se unyini o, eye adwuma. Eye adwuma. Saa na tie. Omo eforo no. Efre edi adanse. Wow. Aha, jese de wontimi eniso. Titire empire time no. Saa we de maka nyina wo de bo empire 21 days e wase obisade etimi ebem. Acha 21. Enkomo ya woni edie. Aye. Nese ebesi asem we na ye kan so se ohaw bi ato atwa, esu bi ato atwa. Se obi esu na wo hwe ye ne a. Enchechire ya wo de amani se na wo ye Tuesday born wa. Oni su no mfa mompae. Onfa mompae. In 21 days bibi besi. Ebesi. Awo na brabo. Wow. Saa ne nyame ahyehye no. Eda ho no. Nice one. Saa. Nti Ayiko Herbal Center ya so ye no. Enye yare nkwa na yesa. Abrabo mu akwankyerɛ asetrem bibia o de brɛ ne ye betimi afaso aboa. Obi wɔ ha o pɛso o ware wa huni pattern bi sɛ ɔhwɛ ni date of birth na sɛ ɔno so de o de to ho a etimi hunu sɛ ɛbɛboa no anasɛ ɛmoa no. Ɛmoa wa futuo wɔ hɔ no mo. Doc, me ka sɛ obi no obi atwempena bɛ 7 years o. Afi na wanya sika bɛ ne ho ade. Wo mehwem. Wo so wo hwɛ. No hwem na moa na Emoa no a me de me kan kye se kugya na de bet wa wo se hunu se ade no enfa otim kowura. Doc investment akonwo. Enye hwe. Say man no a aba system no no. E man bi ya boafo pa o. E man bi support me ma o. 90%. Say nyankopon generation we nyankopon de ma bi aba abeboa ye mema bi. Na mema ni bi nso e ti bonko so dodo. Oboa no ma ne pagya wi a wo so onya me class. Unya bi dabi unya bi da enti Doc obi hwe esisi ya na wona ne partner bi kwa kowura wade mu a won pusu won homa yi sa pepepe
bebree ebi bɛsɛ 3 years ebi mu ba makache ebe hwe mu me ka kyerɛ wɔn sɛ ɛmmoa wɔn mienu wɔn sɛ deɛ wɔkan wɔn sɛ wɔn ayɛ investment p last year November no ana wɔn frɛ sɛ aware nagu baako frɛ bɛrima no frɛ sɛ agu enti nka wɔn te wɔn ho ase ntɛm no a nkɛboa wɔn awɔ nso wɔn anwo nti nneɛma bi wɔ hɔ no mu a ma ɛtɔ da ma yɛn ka sɛ o nyame bɛyɛ nyame no ɔde nimdeɛ no ama yɛn yɛdi so a ɛtumi ɛboa yɛn ɛnyɛ nyame na ɛbɛka kyerɛ wo sɛ yɛsei wo nipa no so ɛtɔ da aduru baabi a wɔayusu wo nimdeɛ ne deɛ afutuo a nkɔfoɔ nso ɛde ma nti ayiko herbal center yɛaso yɛsa yareɛ no ne yɛsa de nimdeɛ wei nyina nso ɛma na nkasɛmu yareɛ deɛ afi 2025 no wɔna wɔ sɛ nkasɛmu ayɛ wɔ yɛakyɛ sɛ dɛɛ a fa w'ani kyerɛ ayiko herbal center wɔn ba yɛkyerɛ ma wɔn no anya ahoɔden a wɔn nte biem wɔn nso so a yɛtumi de aduro no ma wɔn de ɛsra no obi wɔn nso so a ɔba no yɛkyerɛ no first day no a efiri ɔkɔ ne kɔ awa ɔkɔ a ɔma obi yɛ ma no wɔn nyinaa de adanseɛ ɛɛba ɛnɛ sɛ nanka obi sɛ ɔwɔ adanseɛ bi edi but anɔpa yi no ne phone no ɛmi sɛ ɛyɛ yi kakra yɛnya no doc adanseɛ no a na ɔpɛ sɛ wodi no ɛfa deɛ ho a ɛfa big bottles no we say no maduro yi awaduro no aduro ama baby girls ne wɔn sɛ wɔn bɔ me din yɛn ɔyɛ sɔfo maame kora sɔfo maame kɛseɛ paa na sɛ wɔyɛ sɔfo yere anaa wɔyɛ sɔfo baa ɛyɛ sɔfo yere asɔfo no nso perhaps ɛtɔ da sɛ ɔdɔ no ɛwɔ hɔ no akyi no wo nipa no so siesie wo nipadua no nice one ɔn sɛ woyɛ sɔfo maame wodi ɛdɔm anim baabi a sɛdeɛ ɔteɛ wo tentene wo tietia yɛhwɛ wo that's right na nipa no ahwɛ ɛmaa no wobɛhu ebi a wodi ɛmaaku anim wokasa no nyinaa no yɛsɛ hwɛ w'akyi yɛhwɛ wɔ front ne yɛhwɛ wɔ back last week akoa bi frɛ yɛ wɔ se asɔrɔ mo te group bi a no mu ɛyɛ di esua deɛ na sister baako o lead wɔn de ɔno ne nantu ne naho nwi nko na ɔde ɔkɔ class wa ɔbɛ yeah na so we wa kusua hwɛ wɔ hɔ no ɛne yi ɔmo a mo kyerɛ de ne ma na ɔmo kyerɛ de madamfo no nyinaa no wa mɛka na sɛ wo a wodi nipadɔm wianim a ɔyɛ wɔ baa no ɛwɔ sɛ usiesie nipaduam nice one enti saa big bottles aduro we sei no nyame ma yɛ nimdeɛ sɛ yɛmfa mɛboa ɛmaa no ebinom na sɛ dɔk obi hwɛ wo na ne kunu complain sɛ ne to no esua wodi aduro betumi apegyam ebepegyam any side effect bia natural emre bi atwa mu enuaba no yɛ kyerɛkyerɛ no sɛ dua bayere no we dua bayere no ebi ɛka no ebi wom na sɛ ɛkwan a yɛfa so pegya Esther wɔ Bible mu no to ɛne ne mpokua mu no ɛno na nyame akyerɛ wo a wode yɛ adwuma sa pɛpɛpɛpɛ wawie ka abusuafoɔ SDA4 D4 no na mote ne nka no yɛsɛ SDA4 no tɔ big bottles no paa ɔmotɔ paa saa wɔ ho na ɛno no deɛ tɔ da ɛyɛ obi secret nti yɛmfa nto dwa Doc, you need products to be who ana yawo fratomy that's right we say the Ghana for agye atum Ghana hanom de obi a wayusu bibia agye atum nice and kofo Ephraim doctor yadawasi sɛ utimi de adure aba ni yato ebi mu dia so ya hunu hwe so ye no we say no atimi aboa yen okay obi wo kra wo so wonom half no ɛno ano opese de dafuni atie nti wagya no wow nti sɛ wutimi nom we nyina ma no ɛsan wafunu sɛ de atie bia ɛbɛtwe okay ana yawo infection de ɛno so eni ɛno no a boosting immune system but infection pa de sɛ wo sɛ wo infection atena so akyɛ sɛ skin rashes na sɛ enkoya ɛne na wonto ɛyɛ flactocare bi that's right woto a ɛbɛboa wo obetimi ama onipadua no sisie bia wayase woyɛ bɛma na wo ba ne menkoyi a to flactocare bi nice sanso so na yɛwo ayiko man deɛ ɔfrɛ no kinkɔn no ɛbɔ adwuma abrante bi wɔ fidua mu ha
ne din no Kofi ka ho but the akaso de aka de me ka oba babo me nye we de nye me ai ono no me din bia me din makomako bi gura wo bi enti obi owo fia ha onim de me ka de wo ho oso wa yusu aduru ama na boa no edu time go ye program ya wo hye kira okay we di ho dance ye oso ye bodwuma nkasa nkasa let me na doctor said to do there in terms of bema mema ye de ehu tumi ni kura no ono na wotimi di ne bread kwa ne bread say kwa ebeduru ahomache yasujafo ni ye bre doc bread you know ebi da so ho ebi wo ho pa na o pese unya bi pa o ba SOMPA ha ubenya bi ase ho no sima ba mienu bread ebi ene na obi hwe herbal bread di ene ye enema ye edoso on se obi wo ho a me botaye kra me de ye na asaje mi nsem botaye nkasa wo de ye bread we age nsem ada na botaye be na wo de ye me de se de obi sugar enkosro okay obi pressure enkosro akwara na se panyini bi a ne refi ade entem ana se osua de a wo hunu no ebeboa no ani be ma ne me masem ewo fom oba na ya se na se ne siesie mu enko ye beboa wo but say na aginsem doc na emema ne mema yesem ewo fom no ka ho na ma me kokodi bie me ko me yesu jani abusia Christmas mu na bread me je ba ko se me kwakodi afedi edura ahomache na me daya me amtum se me be ma na nso no ma ye be ma pa enti se wo hwe ne a we herbal bread a ye de prekesenom ne habama aye ani nuaba atadwenom na aye bread etimi da ho na wotwe mienu na nsai entache ntimi ma ho ade ba ko ma na ye mi nwanwa pa no enti mesrew pusudok nhoma 0276 070704 0276 070704 anase 0557285077 wona ewo kwantintin achichi ani pincheye ya mo pese mbagi bread ibi na moton na mo betu na tufo de no ni nyina mo pusu nhoma ya doc ndibi ebema mo SOMPA ha oba so hwe Abigail anase sofumane obenya doc product na bread ni ba doc tew bobo ba bia wo product no ebenya bi jo para mo ne omuna ye ntumrika ne medi nkomo bi sisia jo para ho no obenya bi bechem na muze pharmacy sunyan so obenya bi abibidro depot ewo eye tachiman ho obenya bi ana Shalom pharmacy ono so ewo wanchi obenya bi Misty Herbal Kumasi Heim Room ubenya bi Fred Mens Herbal KO ubenya bi ewo ahanu Kumasi Heya Smart Herbal ono so ewo Oboase ubenya bi wo ho Sewa Herbal Asante Mampong Gabson Herbal Koforidia Tribe of Judah Accra Kanishi ho ubenya bi Chico Natural China Natural Herbal Shop eno so ewo eye Abekala Pass Accra ehonso ubenya bi Eradi yichre kasoa ubenya bi ewo ehonum Pena Herbal ewo Cape ubenya bi ewo honum Enesteria Dunkwa Mensa enso so Takrade Uwas abibiduru enso so ewo takwa ehonso ubenya bi Fego Herbal ewo Bogoso Wofakisi Sefioso ana Sendan ene Mr. Kofi omumienu nyina ewo bibiani ubenya bi ato apart from that no so no oko herbal shop ana say over the counter bia o say ope ayiku man ana say fratuka ubenya bi doc and big bottles dun there e was so said that cheme ba ho oh enya din I na me pese wo cheme ba ko na me de koye made mate and then tu ni nyina nkofo use oh yes me de tumbo asia koye anantu bi ne tu bi ho adwuma ofa asemi wo dwene ho sai oh eno de kwandem ehia asisi wanan ni ade no aha eduru ha sei na me duru fi ama me hwe me sei o kansemo right I was going to pursue doctor set to do numbers no it was 0276 doc masem hia pa na maka kire no mate ai yasem hia pa ansa na matoa number no
na wo ka bi tired aha abusua entino flat we big bottles no ni say that here aha obetobia e wo se wo fred dog no angasa tere wo kan obefa so yisu no yesa anya adwuma dog ehwam papa ehwam SSC just say why any. That's right. SD4D4 Ibojima. And the numbers no 0276 070704 and I say 0557 285077. I go Heba Center and I know moko di nkomo e the secret of life lesson. Abusua na me beto me nkomo baby so baby afra me pi e wo san nkomo boy ho. Last year, ye din komo bi the later part of last year. Na ya sore ho komo, me busa ma hwefo no say. Me pacho. Na wo kwa sore. But the nay bibinti. Asore no won ko biem. Awo me bebie nhoma no ho. Enti me so me wo sheet bi wa ha. I crowd all the on patrol. Or for them say I know petrol ha. Me will see to her. Hey, Oko canto kwa. Oko canto kwa. Ayasebo. Bibinti. Ama wa jaya soreko. Eyeden ya. Obi kura suffocate obi na chi wo real. Enu nti na won kwa sore biem. Won so sofo bide akwankyira sam. Enna enkom hyesem agi hu sika nyina enu nti ama asore kurampo no enno kon obi de wo jade wo kwa hotirem wo boa safo no pa ba safo na mfi no atu sintidua menei asore kura de oso nsi ho biem wo na me ne wudi sa nkomo we me pesa wo ba ahoma no so na wo beka kire me hwe bra bi hwem sisi a bra na we active wa sorry o hwe na wo bo homodin pa wa sorry dwumadie mpa ba nei bibi koso wo asori ho enti ama wate ada ye obi okra congregation bi ana wo mu no ade bi akoso ho nti o te kronom enso kwa asori wo edweso and obi so te eti adweso be se kwa asori e wo party number 2 asori krono nso ebi wo dweso ho what I was saying enipa mfon kwa dawe ensem tachiri papa obi kura so de wote asori dum sesi a ti ote asori de omu ye bia ne ho e fa na ho tese wan kwa asori no kura nkaye me be se me ne udi nkomo die nti na nei waja asori na die nti na ne wasori sam kura ye basa obi for 3 years ni 6 months 2 years obi kura 10 years ni obi kura de so won sia so dem biemu da na Yesu beba kura waba die ne course wo mame ni woni nkomo last year ye di nkomo awura bi frɛ me wo so de sofu bi na de ne kwa asɔre na kwani na nyema wo ba won hwa kwada no aputu no off amaze nyame som no kura de ebi mo sese asofo bi mo ne adifo bi mo adane nyame fie ho na busum fie enkoko bi mo aye twitwa wa sɔre ho all in the name of akwankyere eniyema bi asofo bi mo ne asafo mpanimfo bi mo ye e wo nyame fie ho nti no e putu no off ama asɔre kurampo na nya nakono brauma no so ne ni nkomo e ba ne sai na sesei wo nkwa sɔre me be se me ne udi nkomo we e part 2. Hello. Hello. Yes, sir. We didn't baby our casa free. The person make casa free no. Upper west to be precise. Okay, Mami Tio Papa. Me the amateur no. Okay, the as a master plan I work on. Sir. If you say, Mammy, sorry for it. Me so you'll be able to draw. Okay. You'll be able to draw. You have to go and say, you're about to react.
ntwene na in fact kai nya na wo suru ye ke bi ma touch papa no ha amako touch me aba na me ngo ba na bisa software ntwene be na omako so to omako bia kama because find out afaribona me champion go baby e wono Christo Simon said that you the whole back for you yeah see ko bisa ya ama ko to tuni ya ta na sai man say na adai muka se members ni ya ba for ya mbra na ya ba for ya mbra as we sika mo ba for de no munya ya e bro 1500 no oh papa about 1,500 but you can't buy for you na 42 million that's a 4,200 yes me ya ko so 10,000 me le wo ka say kende no me me wo bu na say because of that no me no e me ya so something ya transfer for but because of that no me I'm not and you be na me wo na tinko na me bacho sikano de ka akire no ekodi hene no mo de ye den me bi sai no so wa di sikanka and so aka mama also wa ye den wa di sikanka company fo aka mo wa di sikanka company fo aka mama o sakure twa mpoa bacho say wo say twa mpoa yes Saturday atum sintidua wa sore no ho yeah it is am me pass on Sundays ombe program one do nyo me me covid so me who say omumbu members right my resigning from position am praying na say but na ma betu sintidua because ba busia ko busia aka da na so no kwame na onyo mo ya ya na we don't come and do na bia na na ye ne so be so be actual because I will believe in say adia we we da ho Kavia da we kwame ana opani mate abedwafo no be kasa why ono so ne de no minim wo de brahoma no so na ye ni nkomo ye wia asoro na ye besako hello good morning we didn't baby I can free papa the traffic about man me di nyako wo fanya kuma mintie o ada wo so agya sore ko acha ani ni de ma jaya sore ko ni anke ba ko ono oye kati na mi ma me ba ko ono so ye pa e wa sore den omo se omo mi ye driver ni na omo si omo pe driver e wo asore den na makom sorry e ubeko ni uncle no ubeko ko ma sana obetro di asana mu di ma sorry penny na sana mu be so na makom no wa fini yes na masan ko mi ansi bago nsi asori penny pa makom ho na onu si owo ijuma ni be ye ijuma na be si you need money sa payment cannot be taken up one money or no payment no oh machine wa ahoma no so okay Kevin mo hwe lines na mama ka na ye ngo ahoma no so hello good morning IBJ when get we go call there where SK Bolas Obuasi nyamene he mo Obuasi coffee room ana me ka say free papa me hu ana ma ko ma to me yem papa o ka say me de o life ye me fe wan chi na ushu no no ana ma ko ma to me yem papa o ye fantastic presenter na me sure wate also ye fanta bruta SK wa bi tie wa no pay. And then the topic here, the topic here, and the man you. As on me between commands and what they back TV show. Sawa ho. Yeah,
yendia ema menko asore se ho ene astofu ebinum ayoma gen se omudidi o ma gen ho menso mema ho kwa mo medidi me ho fawadidi.com asore ba yenye the same thing yenja me kan san se se sofu yare dia yenkobo afodie yenkoye enema ensama no asore ba yare dia yemo mpare ma no asore ba ene eda ene sofu no ense be de dantemu yenja ma min san kwa so nse me yire enyemwe okwa so yo ni ma so le wonyemwe wo yale de fie 3 months 4 months astori bebia edebia dikebia ensifie amehwe no nyame nchade me yire awo afana ba edeseka ka no wadafie 4 good months me hu edebia me hu dikebia me hu asobebia se wodo ya me yire ye hu mi jam se and say the question and I said, yes, the question. It's the Bible said, and I'm there for the man. It's only Mamma Michiano. According to Mamma Median, no people tell them that there was 1 year money. 1 year message already. I saw the man. What would be a Somano, Tema, Omini Pepper? What I say? Who was Cadia Checo? Who is Cadia Yanko? The man said, no one with a way, bonnet, way, papa, way, bonnet, way, papa. Two, name was on it, and was on a minute, say, in Yamino, oh, and Anajo, I saw them, them, Yamania Nawa, I saw the minimum, and as a kind, Edeka, Nanka, Yentia, and Manunko, I saw no, we are also for SK Bullas, Yamanese, when Yamania of what was it, coffee room. Hey, SK. SK did the Ababigu. And come away part 2 na yedi. Last year, any did sound come away. Na many course bebre or sound come away. And Tina never knew this sound come on. A dear bear parenting, say, I'm my wo. Now we are active was sorry pass. They say, wait, chaya sorry, a dear being a bad saying. Hello. Hello. Yes, I didn't baby our cassette free papa. Me touch on the cassette I dance to classes. Hey! Me called also. Okay. Aha. This is those 2010. Maybe 2005. Okay. I know what you honor papa be a Liberian. Ohina Mwakwata. I'm Tata. I actually Ohina Mwakwata, Mammy Water. None of Baba my classmate. Yeah. Mammy Tio Papa. Me the interview was a little say. I am Madame Kubia, meaning the number. One in a year at and can be a person. Okay. Now, I saw no work on no one can say or pass on the very Pentecost. They can now work a solid moon. What bomb was near to me, and Madame Fiery, and plan young. A year with our bra. They can also when the was solar. Now down for me on the year now for Madame for the year. They can this school back. They can. Sad Dicky, ya also a lady, they are tower, our solver, a mock of empire. One would be as a pibonini. Until the year of the alley. Omudin ante ya che asana madam fuiri ba be kamulu kreze asole no mwo ho de kene ye no ai de kene no wa so no me ni che nyina amma afi lita ya be yani se oba ne ka ko wiye that's ata ma na oba ne yale no na asole no be bom paye ma oba no wo mo ba kra na madam fuiri na ne yiri yachi